Hallo! Fáilte go CBBC ALBA agus fáilte go Na Naidheachdan Neònach. Cin Na Naidheachdan ag Ellen ac yn hen. Papalata mo go obrige calm príomh Naidheachdan Na Naidheachdan. Ha na scoiltin goléir fiag na dúcha Slighe agus ha cóirle ráthach na Gaeltach beacaigh Slighe úr a chalam. Seo sin me ha cúptíomh scéalach na Naidheachdan me ha na scoiltin goléir fiag na dúcha dúnte sean Slighe a dawrí. Nach y barrach gael ti dam yn y sgilwch cael? Wel, ti'n go ba... Yn Daar go lua ma ha. Ha cóirle ráthach na Gaeltach beacaigh Slighe úr osclaigh Barraidh agus Èirisgeigh ach ha cúteigh an nach il sonscin tachar a lehéite chalam. Gadíú ha sin ceart tá colach go bhfuil maiisiad Èirisgeigh. Skipper a bhat asic a ha seoladh Barraidh agus Èirisgeigh go túr an nui na plannichan ha seo leis go leis muneacha go caile tór go dtíabhachas. Ach a chalam ha a cóirle a gra go bí Slighe fatan na sear leis cin gabhí a cleachcaigh an éimiseir sa bí. Ach ha maiisiad Èirisgeigh a dul an nui seo agus eisiantin genmheach go bí na tuine rá láidead. Ach ha a cóirle a gra gun tóciad tunnel agus chaní a cawsir. Ach, leis a seo ha colachil maiisiad Èirisgeigh a rá nach bu sin massabí ar sean na héisc idir. Ach chalam hanig a cóirle a agus thuairtead nach il an báte ige ma ar son na héisc go bharrach. Leis a sinach ha chúis a lentain, ha mi dachas go a lensíise is scéalach a ha sin, agus singad a nach na Naidheachdan Neònach. Tú go Jason ar saníir, chaníad féma, chaníad fí. Go dearbh héin chaníil seo gaibh drásta ar CBBC ALBA, Pars Pepper.